шаҳри душанбе тарабхонаи бурак беҳтарин макон барои сарҷамъии шумо. хезеду биёед ва аз боло гузаред. кулли хадамот дар сатҳи баланд, ҳамаи ғизоҳо лазизу илҳомбахш. рақами кӯтоҳи фармоиш 94 94 бурак. мо омадем ба соҳили руди зебои вахш. руди зебои вахшро дӯст медорам, зеро наврасиҳо, ҷавониҳо дар соҳили руди вахш гузаштааст ва шумо медонед ки дар соҳили руд чӣ гуна истироҳати хубе мекунад инсон. ба соҳили руди вахш омадем ва як моҳии тиллоиро аз дохили руди вахш берун овардем. бо дуруд барномаи ногуфтаҳоро шурӯъ мекунем. меҳмонамонро муаррифӣ мекунам. чун гуфтам моҳичаи тиллоӣ, бояд шумо пай бурда бошед ки як духтари таннозебо меҳмони барномаи мо аст. ширин. дуруд ширин ҷон. салому алайкум. шумо хуб ҳастед? мо ку ташнаи ин хел ҷойҳо ҳастем. ба фикрам шумо зуд меоед ба ин ҷо? бале, зуд меоед. ва ёдам ҳаст як мюзик видеои шуморо дар YouTube дида будам. айнан ҳамин гуна манзараҳо ҳаст. бале, якумин сабти навори худро мо дар ҳамин ҷо ба навор гирифта будем. бисёр манзараи зебо аст, дӯст медорам. дунё дигар шуд, ай бевафо рӯзе набини. ширин меҳмони барномаи мо аст. номи хеле зебо дорад ин духтар ва мехостам бипурсам ки ин ном номи аслиаш бошад ё ин ки тахаллуси рӯи саҳна. ширин, аввалан саломи худро ба барномаи ногуфтаҳо ва кулли тамошобинони азиз мерасонам. номи аслии ман шаҳло мебошад. ба хотири шавҳарам ки фарҳод ном дошт, бисёриҳо ширин ном мебурданд, ҳамин хел ширин рафт. фарҳоду ширин яъне шумо шудед. ба шумо номи худатон писанд аст ё ширин? ҳардуяш. аммо бештар кадомашро истифода мебаред дар масоили рӯзмарра? ширин. ширин. ягон кас шаҳло гуфта садо мекунад шуморо? бале, баъзан вақтҳо бисёртар модарам. чун шаҳло гуфтед номатонро, боз як сарояндаи дигар ҳаст бисёр номдор дар шаҳри бохтар, шаҳло. бале, ба хотире ки дуто шаҳло нашавад шумо ширинро интихоб кардед. ҳамин тавр? не, ин ҳам ҳаст яке аз сабабҳояш? не, тамоман. бо шаҳло ошноӣ доред? бале, дӯсти беҳтаринам аз апаи нозанинам. чӣ хел дӯст? масалан ҳозир ин хел мегӯянд барои омма, барои пешчашми мардум мегӯянд ки дӯсти беҳтаринам, аммо дар зер дӯсти беҳтаринам. ҳамин хел дӯст? не, ҳамин аввалин маротиба вале қадам барои саҳна мондам. ҳамаи нозукиҳоро, ҳамаи ҳамин чиро ба ман ҳамин апаи шаҳло омӯхтанд, яъне дӯстӣ ёд доданд. бале. шумо ҳанӯз сароянда нашуда бо шаҳло дӯстӣ доштед? бале. чӣ тавр? ҳамин хел як рӯз дар бозорам хел дидам, салом алейк, ҳамин хел гап задем. баъд ман ки дузанда будам, куртаҳоро медухтам, ҳамин хел духтам, шинос шудем, ҳамин хел рафт. шумо дузанда будед, яъне тарроҳи либос? бале. чаро тарк кардед ин корро? тарк накардам. яъне ҳам сарояндагӣ мекунед, ҳам дузандагӣ? кадомашро бештар дӯст медоред? ҳардуяш. не, агар ба пеши шумо интихоб бигузоранд, кадомашро интихоб мекунед? дузандагӣ ё сарояндагӣ? яктоашро бояд интихоб кунед. масалан фарҳод қотиона талаб кунад ки ё дузандагӣ ё сарояндагӣ, яктоашро? сарояндагӣ. оҳан бигирад борони ҳасрат бар сарад, оҳан бигирад нестам дигар ман дар барад. хилофи ҳунари шумо ҳарф намезанад? масалан муқобилият нишон намедиҳад? мутаассифона ман ҷудо ҳастам. фаҳмо. чаро? чӣ шуд сабаб? бигзор дар гузашта монад. дар гузашта намехоҳам дар борааш дар ин бора ҳарф задан намехоҳед? не. агар ҳарф бизанед шуморо озор медиҳанд? не, ҳеҷ кас озор ҳам намедиҳаду гузаштаҳо гузаштанд. гузаштаҳо гузаштанд. бале. дар он бора ҳарф задан аслан намехоҳед? аслан намехоҳам. фақат як савол, фарзанд доред? бале, ду фарзанд дорам, як писар, як духтарча. бо падар робита доранд? рафтомад ҳаст ё не? не, аввал доштанд, ҳозиро не. шумо муқобилед? не, зид нестам. зид нестед? не. вақте ки шумо
جدا شدید از مال و ملک خانه چیزی رسید به شما؟ نه طلب نکردم. طلب نکردید؟ نه چرا؟ نخواستم. شما به خانه مادر آمدید؟ نه من اجاره گرفتم به اجاره برآمدم. چرا به خانه مادر نرفتید؟ فکر کردید که مادر شما رو دیگر نمیبردارد، نازی شما رو نمیبردارد مثل دورانی مثلا جوانی ها؟ نه این طرف فکر نکردم اما نخواستم. چرا نخواستید؟ غمگین شود نخواستم. در اویله همه ما میدونیم که اویله مقرری تاجیک این گونه یک اویله هست که دختر اگر شوهر کرد رفت، اما اگر زندگیش خوب نشود و برگرده در خانه والدین و برادرها اونقدر بالاگذر نیست. این رو همه میدونند. این قانون زندگی است. شاید همین چیز رو شما فکر کرده در حال به اجاره از خود رو زدید. بله. چون از خودم باوری داشتم که در این جدای زندگی استوارانه قدم گذاشته و پیش رفته میتوانم. شاید برای همین باشد. از حسابی دوزندگی درآمد زیاد است یا که از حسابی صحنه؟ خدا را شکر دوزندگیم بهترین است. همه درآمدم مثال هم مادرم است هم خودم. همه لباس های خودم را من خودم می‌دوزم. همین لباسی که باور کردید خودتون دوخته؟ بله. عجیب عجیب. و مثلا یک دختی عادی متای عادی پختگین چند سوم است در شما؟ از 100 تومان شروع می شود. از 100 تومان شروع می شود. من همین کرده که باور کرده تقریبا چند سوم است دختش؟ شاید برای نرخ صحبت نکنیم، معذرت دیگر بکنیم. برای من خیلی جالب است. میخوام کنجکاو باشم و بفهمم که مثلا یک دوزنده چقدر درآمد به دست میارد، اما نمیگویم، بهترش ندونم خوب است، چون که اگر شما کلی درآمدتون رو اینجا بگویید فکر میکنم که اونقدر خوب نخواهد بود. این اسرار تجارت شما است. بله. جدای سرایندگی رو انتخاب کردید، از خویشان و پیوندان و نزدیکان کسی مقابل نبرآمد؟ نگفتند که همون دوزندگی خوب است چرا سراینده شدید؟ این خیلی سوال ها نبود؟ گفتند جدی وی نکردن، قبول نکردن. مثال خیلی نمیکردی گفتند و ماندن تمام. پدر چی؟ پدر از شما جدا زندگی میکنه؟ صنفی یا 3 بودم یا 4 بودم با مسکو رفتم و همین تا به شوهر برآمدن نه سراغ گرفتن نه زنگ زدن. روزی تویتون آمدن؟ نه. خبر نکردید؟ نه سراغش را داشتم. هیچ. از مادر نمیپرسید که چرا پدرم نیست یا اینکه پدرم کجاست، چرا نمی آید؟ سوال نمیکردید از مادر؟ با این سخن حال خیلی خورد هستی میگفت. بزرگش حبیب بد میفهم. بزرگ شدید پرسیدید؟ شوهر کرده بودم، حامله دار بودم که پدرم اومده. ما خورز آمدن. از خورسندی شبی دراز خواب نکردم، پخت و پز کردم. بعد به عیادتشون رفتم. تماما سیمایشون از یادم رفته بود. وقتی با آغوش گرفتم هم خیلی نگاه کردند و گفتن تماما دیگر شده ای. بعد یک چند ماه زندانی شدم. زندانی شد؟ با کدام جرم؟ تا حال برایم معین نیست. هر کس هر چیز میگه. مادرم باشد تماما سخن کردن نمیخواهد. من هم دیگر مهر پدری را دیدگی نیستم. سوالم نمیکنه، سراغم نمیکنه. در تاجیکستان زندانی است یا بیرون از تاجیکستان؟ در تاجیکستان. شما چند کسی در اویلا؟ 3 نفر، 2 دختر 1 پسر. شما فرزند کلانیه؟ بله. باز یک خواهرچه دیگر دارید؟ بله. به زندان نرفتید خبرگیری پدر؟ نه، چون که گفت من فرزند ندارم. چرا؟ نمیدونم. بی سبب؟ شاید عصب باشد، شاید نمیدونم. همان یک چراغی که در دلم روشن بود از مهر پدر
وقتی دیدم همان هم خاموش شد چون با آغوش نگرفتن خوب رفتار نکردن و آغوش نگرفت بعد 10 سال؟ نه همین خیلی نگاه کرده دیگر شدی گفت خودم با آغوش گرفتم حتی از سبب زندانی شدنشان هم تمامی زندگیم ویران شد رفت کنایه خانه شوهر تانه آبرو همه چیز از من رفت بعد زندانی شدنش؟ بله یعنی سبب ویران شدن اویله شما همین بود؟ این هم در آمده میشه همین خیلی شد کدام زن میخواهد که شوهرش زندانی شود اما خیلی همین خیلی انسان ها هستن خیال میکنم حاضر ها بسیارتر شدن از حساب یک گناهی کلانتر بسیاری ما کودکان عذاب میکشیم بسیاری ها بوری با خود گفتید که کاشکی نمی آمد؟ بله گفتم فکر میکنم که برای یک زن از همه روزی سختترین در دنیا این جدا شدن از شوهر می باشد من هم خیلی فکر میکنم اما همش گذشت هر باری که قدم گذاشتم با موفقیت ها روبرو شدم هر باری که قدم گذاشتم زندگیم بهتر و آسوده تر شد از زندگیم راضیم هنر شما را نجات داد بله. هنر دوزندگی هنر این مفهوم هنر در شکل عمومیش مثلا دوزندگی هم هنر است بله بسیار فکر و خیالم به هنرم بند شد کارهایم زیاد شد همین خیل دیگر فکری مثال زیادتی کردن نتوانستم فرزندکانم کلان شده ایستاده بودند شیر این وای خانه روزگار دوادوی زندگی همین خیل فکرهایم پریشان که بودن خیلی نجات شیرین شما بسیار آرام طبیعتید یعنی دختری آرام طبیعت چطور شد شما جسارت پیدا کردید که بر روی صحنه بیایید؟ از اول دوست می داشتم در نزد بیبیم رقص می کردم باید می خوندم شوهرم کرده بودم باید می خوندم هم خیلی خود به خود دوست می داشتم یک روز در مکتب برآمد کردم باید سرود خواندم رقص کردم خانه آمدم بسیار عصبانی شده بودم خانگی ها بسیار جنجال برداشتن که تو در صحنه برآمد کردی گفته اما باز گریخته رفتم دفعه دیگر باز گریخته رفتم نمیدونم برای چی دوست میدارم عالم هنر در برابر زیبایی باز بی‌زیبی ها هم دارد دشواری ها هم دارد چطور مثلا شما میتوانید کار خود را پیش ببرید؟ دشواری ها گفتید شاید در زندگی با هر یک مشکلی هایی که روبرو شدم باور نکردنی است حتی در زبان آورده نمیتوانم اما همش پس سر شد چی مشکلی؟ بیایید همین مشکلی ها رو یک یک به یاد میاریم مثلا مشکلی اساسی زندگی شما به فکرم برهم خوردن اویله‌داریتان بود بله و باز چی؟ به پدر کلان شدن هم خود یک مشکلی است بله فقط کار زندگی برای یک بریدن ها از چند سالگی کار میکردید که اینقدر شما خسته شدید از زندگی؟ گفتم پدرم صنف 3 یا 4 بودم 9-10 ساله از همون طرف چی کار میکردید اون زمان؟ با مادر کمک میکردید یا اینکه اون کار دیگر رو؟ با مادر کمک میکردم مادر چی کار میکرد؟ دوزندگی میکردن مادرم دوزندگی شما با کارهای مادر یاردن میکردید یعنی از خوردی دوزندگی میکردید؟ گاه بعد برای سمبوسه پختم فرمایش میدادم بعد سمبوسه میپختیم پول کار میکردید؟ بله همین خیلی میشد یک طبق سمبوسه مثلا فلان سوم بله حساب میکردیم شبهای دراز میپیچاندیم صبحی بر وقت میپختیم پول جمع میکردید؟ بله پول شما علایده بود یا که یک جا با پولهای مادر؟ نه یک جا بله مثلا کورتادوزی رو پورا در چند سالگی یاد گرفتید؟ پورا در چند گویم اکن امین 16 سالگی یا 15 سالگی بود پورا میدوختم همسایه ها می آوردن؟ بله
ягон бор шудааст ки ягон куртаро вайрон карда бошеду ҳамон куртаро дар сари шумо шапида бошад? не камтар безеб ҳам бошад дуруст карда медодам. ин хел нашудааст ягон вақт ки ман бовар намекунам агар бигӯед ки дар байни тамоми муштариёни шумо ягон муштарӣ масалан зишт даҳони ганда набуд. ҳамашон не буданду як мисол биёред аз муштариёни ганда. мисол мешуд меомадан дағалона суҳбат мекардан, совқаттагӣ мекардан, дастак мезадан, аммо ҳеҷ чиз намегуфтам. хел хандида нигоҳ мекардам, табассум карда, оромона апаҷон, ҷонам, ҳамин хел гуфта суҳбат мекардам, ором мешудан. Оромона суҳбат карда боз бахшиш пурсида мерафтанд. бахшиш бале ягон гап намегуфт. ягон таш нашудааст ки масалан матоъро дода бошад ва шумо гӯед ки худатон пӯшед ва ман пулашро баргардонед? росташро гӯед фақат. не нашудааст. чун агар вайрон ҳам шавад ҳеҷ гап не. як курта будааст гуфта гирифта мебурданд, ё апам ба апам медиҳам мегуфт, ё ба хоҳарам медиҳам, ту зиқ нашав мегуфтанд, боз дигар курта меоварданд. ин хел шудааст, аммо ҷанҷол нашудааст. масалан дар самти санъат ки ба шумо кӯмак мекунад? модарам, худам. аз иҷодкорон масалан танзимгарони мусиқӣ, оҳангсозон, инҳо киҳоянд? шоирон? бо бисёриҳо кору фаъолият мекунам, аммо бисёр сурудҳоро аз Ислом Камолов мегирам. дар ҳаки регистон обам доде, дастак мадароз кардам себам доде. туй меравед? бале. чӣ гуна аст эҳсосоте ки дар туй доред? масалан душвор нест? дӯст медорам. хуб аст. хуб аст. худамро беҳтарин ҳис мекунам. ҳамин хел. якум бор вақте ки ба туи шуморо бурдан худатонро гум накардед? аввал тарсидам, бо ҳамроҳи якду дӯстам рафтам, бисёр тарсидам. ҳамин хел дасту поам меларзид, намеравам мегуфтам. аммо вақте яъне сарояндаи асосии туи шумо будед? не, табрикот буд. буд. намеравам мегуфтам. ҳамин хел дилбардорӣ карда қариб ним соат маро ҳамин хел дӯстдорӣ карда зора карда. ҳамин ки ба саҳна баромадам, ҳамин хел рақсу бозӣ карда ба байни саҳна баромада рафтам. ҳама ҳайрон шуда монданд ки мақсад ин қадар тарсиде, гуфтӣ наметавонам, аммо агар ҳеҷ чиз намегуфтем бари домоду арӯс мерафтӣ. ҳамин хел лаҳзаҳо шуда буданд. яъне ин баромади аввалини шумо буд? бале. акнун ба ман бигӯед, бо ин ҷавониву бо ин ҳусну ҷамол мутмаин нестам ки касе пешниҳоди издивоҷ надода бошад ба шумо? пешниҳоди издивоҷ доданд бисёриҳо. гуфти ҳамон суханони пеш момаҳоямон мегуфтанд, мор газида аз банди алам метарсад. якбор шикаст ки хӯрдам, дуюм дафара намехоҳам. шояд ҳоло вақташ нест ё намехоҳам, намедонам. ҳоло дар фикраш нестед? дар фикраш ҳам нестам. ва кӯдакон ки ба воя мерасанд намегӯянд ки масалан ба назди падарам равем ё ки падарам дар куҷост, чаро хабар намегӯяд? ин саволҳо нестанд? чили? не, вақте ки ҷудо шудам фарзандонам суҳбат намекарданд. духтарчаам хеле хурд буданд, писарам ҳам хурд буд. шумо таҳсил кардед дар ягон ҷо? маълумоти олӣ доред? ба хотире ки зиндагиамон душвортар буд, мутаассифона нашуд таҳсил кунам. имконият надоштам. ҳоло ки имконият ҳаст, таҳсил мекунам иншоалло. ба хостам нақша доред ки таҳсил кунед? бале. дар куҷо мехоҳед таҳсил кунед? кадом риштаро шумо интихоб мекунед? кадом соҳаро? санъат. мехоҳед ки дар бахши овозхонӣ таҳсил кунед? сарояндагӣ? бале. барои хондан бисёр кӯшиш кардам. бисёр кӯшиш кардам. ҳатто аз хона гурехтаам рафтам, аммо намонданд. чӣ тавр гурехта рафтед? ҳамин хел баъди хатми мактаб? дар мактаб таҳсил мекардам. синфи 9 будам. баъд аз ҷодаи санъат
آدم ها بسیار آمدند گفتن کسی خواهشمند است میتواند که در سلسله فیلم تاجیکی یا اینکه آوازخوانی چیزی باشد هنر اکتریسه که چیزی که باشد بیاید قبول میکنیم. بعد رفتنی بودم خانگی فهمیدن جنگ کردن زدان همین طورا بله شکنجه کردن نه گفتن میخونم کی شکنجه کرد مادر؟ بله همین خیال شد اما دست نکشیدم گریختم در خانه دوگانم پنهان شدم من میخونم گفتم اما نماندن خیلی تقدیر حالا که با آرزوهایم رسیدم خیلی خوشبخت خود را حس میکنم. و شیرین جان در آخر با مخلصانتان چی میگوید؟ مرحمت این دوربین های نوربرداری لابلای شماست با مخلصانتان حرف دلتان را بزنید. تن صحت و خانه آباد باشند و دستگیری مخلصان هم پیشروی ما می شود. کلیپ های نوی ما رو انتظار باشند و زودی انشاءالله با نوار میگیریم حتما متنش از شما می شود یادآوری میکنم. البته با جان و دل. تنصیحات کلی مردم تاجیکستان رو خواهانم. این شیرین ناخوانده این خیلی بلبلکش میخواند اینقدر خوشروی حرف میزند زیبا حرف میزند اگر خواند نمیدونم دنیا رو چپگردان میکند. آفرین شیرین موفق باشید دست بالا و تماشا کنید ترانه ها و میوزیک ویدیوهای شیرین را از یوتیوب. ما باز یک برنامه دیگر تهیه میکنیم از ساحل رودخانه وخش و این نوبت از ساحل رودخانه وخش ما ماهیچه طلایی رو در نمیاریم نهنگ میبراید از داخل دریای وخش منتظر باشید. قربان شوم یکا یکا گشتنی تا دستمان به دست مورایی گردنی تا قربان شوم یکا یکا گشتنی تا دستمان به دست مورایی گردنی تا دست انداختم مورایی گردن بگیرو دست انداختم مورایی گردن بگیرو قربان شوم نکنر از گفتنی تا قربان شوم نکنر از گفتنی تا. خیر